Intahingirakamaro TV. Umwami Yesu ari mbese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi beza b'intangirakamaro, ndongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo asumba byose, wa mwami yadupfira akaduhindura abana b'Imana nk'uko ijambo ryiwe rivuga riti kera nta bantu twarimo. Shimye Imana rero ko yatugize abantu biwe, shimye Imana ko atwongeye akaryo keza ko gushishikara gukurikirana kino gitabo. Hari abantu bamaze iminsi basaba ngo uduhe gitabo cya Mukristokazi. Nongeye mbabwire ko iki gitabo ntabwo kiraboneka, murakomeza kudusengera. Nababwiye yuko mu ntangirakamaro twarose mwene data yiyemeza kushishikara kukirondera mu kirundi, kugishira mu Kirundi. Ibyo rero no kuri bisaba imbaraga nyinshi, bisaba uburyo no gusenga. Umuntu wese azogishaka natubwire ku mavi adusengere. Birashoboka ko abo mu ntangirakamaro tumaze kugironka mushobora no kugihererwa ubuntu kubwo ivyamwa byanyu byuko muzaba mwaradusengeye. Turabinginze rero mudusengere nkuko n'ibindi tubibahera ubuntu. Tuzobona two bibaha twagejeje tukabona twibahera ubuntu, tuzobarihira ikiguzi cyose coba gisabwa. Gihe tuzobona naho tutabibasha kibonetse tuzobabwira muheze mukigure nta kibazo. Imana ibahezagire. Reka dusenge dukore igice cya 24, gice kiryoshe cyane kirimo utuntu twinshi two kumva no gusobanura. Imana ize kunshoboza kugira nshobore kubisobanura nkuko bikwiye gusobanurwa. Nuko Imana ibahezagire. Mwami Yesu ndakwiragije n'ubu ubane nanje muri kino gice cya 24, umpe inkomezi kandi umpe ubwenge mu bushobozi bwo gusobanura ikintu cyose bikwiye gusobanurwa mu izina ryawe gira Kristo Yesu, amen. Ingenzi zihura n'umugabo yitwa Munyentwari. Aho batandukaniye n'ababungere, ingenzi zihita zigera hantu Mukristo yahuriye na Musubiranyuma, wa muturage wo mu mugwa Murekamana. Ruzirabwoba abibutsa muri ayo majambo ati aha niho Mukristo yahuriye na Musubiranyuma afise icapa mu mugongo kiriko iby'ubuhemu bwiwe. Uwo mugabo ntiyumvaga inama n'imwe, ariko aho atanguriye kugwa ho nta kintu na kimwe cyabashije kumutangira. Aho agereye hantu hari umusaraba n'imva, ahasanga umuntu yamubwiye ngo niyitegereze, ahubwo we ahekenya amenyo maze akubita akarindi, avuga ko yiyemeje gusubira mu mugwa w'iwabo hakaraba umusaraba. Bisobanura ngo hako yihana, yiyemeje kwigumira mu byaha. Birababaje cyane. Mbere yo kugera ku rugi ahura na muvugabutumwa cyangwa musigurabutumwa yamusabye kumurambika ku biganza kugira ngo amugarure mu nzira nziza. Ariko we arinangira canke ariyankira canke arekomantaza umutima, ndetse aranamutuka. Arangije yurira urukuta maze amucika atyo. Roma musigurabutumwa amubwira inama ati hane ndagusengere uzokomeza urugendo. Ivyo byanyu ntavyo nkeneye. Twagiye. Ingenzi zikomeza urugendo rwazo maze zisanga ahantu heza Nizera buhoro yamburiwe.
hahagaze umugabo n'inkota mu ntoki kandi avirirana mu gahanga. Rutsirabwoba aramubaza ati urinde? Wa mugabo ati nitwa Munyentwari, nkaba ndi ingenzi kandi ndagana kw'irembo ry'ijuru, ariko naje gucakirwa n'abagabo batatu ubwo nari nibereye mu nzira, maze bampitishamwo mu bintu bitatu. Nagomba igice mu cyumvirizo kiraryoshye cyane. Ego kiraryoshye rwose. Bampitishamwo ibintu bitatu: kujana nabo cankwe gusubira iyo nari naturutse, cankwe guhita mfira aho. Icyo kujana nabo aricyo cya mbere, ndababwira ko kuva kera ndi umuntu yizera ko rero ntashobora gufatanya n'ibisambo. Icyo kuca gusubira inyuma naho bambaza noneho icyo ntekereza ku cya kabiri, mbasubiza ko iyo nza kubona ko aho naturutse hatambereye nabi mba ntintaririwe ndavayo. Bambaza ku cya gatatu, bansaba igisubizo ku cyifuzo cya gatatu aricyo cyo gupfira ngaho. Mbabwira nti amajambo ya gishinga ntahe muyumvirize. Ndabishyura nti ubuzima bwanje ni ubw'igiciro cyinshi, ku buryo ntapfa kubutanga uko mbonye kose, ndetse nta n'uburenganzira namba mufite bwo kumpitishamwo umucyo, ndetse nimukomeza kuyivanga cyane mu byanje birababyarira ingorane. Je aka kantu naciye ndagasurinya mu gitabo canje. Yego vraiment karatanga isura y'umuntu abahuye n'ivyago, abahuye n'abantu berekana yuko bagukunda, bakagomba kwigira abo kumufasha, mugabo bakamuhitishamwo ivy'Imana yawe. Reka ntange nk'akarorero nk'umukobwa aba adafite amahera yo kwikemurira utubazo, yo kwirihira amahera y'ishuri, yo kwiyambika, yo kugura utwangombwa akeneye, agahura n'ikigabo c'igipagani kikamubwira kiti uremera dusambane hanyuma ibyo byose ndabiguha, canke uremera ko ngutwara nkugire umugore hanyuma ibyo byose nzobigukemurira. Rero uyu mukobwa akwiye kwishyura nk'uyu muntu, canke se umukobwa gusa n'uwundi wese yohura n'ubukene agasezeranirwa guhabwa ubuzi ariko mu buryo Imana itemera, nko gukora mu kabare, nko kudandaza ibiboreza, nko kudandaza indaya, kuko ubwo rudandazwa nabwo kw'isi rusigaye rubaho, ibintu mwe n'ibyo, canke kudandaza ivyibano. Ukwiye kwishyura nk'uyu mugabo Munyentwari ati ubuzima bwanje ni ubw'igiciro cyinshi, ku buryo ntopfa kubutanga uko mbonye kose, ndetse nta n'uburenganzira namba mufite bwo kumpitisha mu mucyo, ndetse nimukomeza kwivanga cyane mu byanje birababyarira ingorane. Noneho ba bagabo uko bari batatu bitwaga, umwe yitwa Bwarayaze, uwundi yitwa Mutigaya, uwundi yitwa Kidobya, banyiyahuriraho nanje nti ndabihambaho. Turagwana umwe kuri batatu, je nari umwe n'abari batatu, bimara amasaha arenga 3, basigira igisare cyangwa basigira igikomere nk'uko mubibona, ariko nabo bajyana icyanjye. Bamaze kugenda nonaha ndibwira ko bumvise imirindi yanyu, maze bigatuma bahunga. Rutsirabwoba ati ariko bigambaga kunesha kuko bari batatu kuri umwe. Munyentwari ati nibyo, ariko kuba ari benshi cyangwa ari bakeya ntacyo bivuze ku muntu afise ukuri. Naho ingabo zobambira amahema kuntera, umutima wanje ntuzatinya. Naho intambara yombaho, no muri iyo nzokomeza umutima canke nzorema.
aya n'amajambo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 27 umurongo wa 3. Zaburi ya 27 umurongo wa 3 yavuze, mwumva ingene yishuye bene da, yavuze ngo niyo boba benshi canke bake ntacyo bivuze ku muntu ari mukuri. Imana nidufashe. Amajambo ugenda yasoma nibutse ko kuba mukuri kumbe iyo uri mukuri ngo naho abo bantu boba benshi ntaco bashobora kukugira. Nibutse yuko ukuri ni iki? Ukuri ni Yesu. Kuba muri Yesu rero nubwo abantu boba benshi ntaco bashobora kukugira. Ndaza abantu barenga umwe bagwanijwe n'abafunga kiwani bo mu ishengero basengeramwo abo bandi, ndabazi bamwe, ndabazi cyane. Abantu bahuza inama ati bagwanye abo bantu, byagiye ahatandukanye, ishobora nawe kuba hari abuzi, bakagira inama ati naka tuze tumugire uku, naka tuze tumubeshere ibi, naka tuze tuvuge ibi. Mugabo umuntu ari mukuri guhangana n'umwe canke benshi, abo bose ntacyo bashobora kumugira ku muntu ari mukuri. Iyo umuntu ari mukuri, Imana nishimwe, ndabahanuye kuba mukuri. Kuba ukuri ni iki? Ukuri ni Yesu. Bisobanura ngo umuntu ari muri Yesu nta muntu n'umwe ashobora kumunesha. Sifa kwa Mungu. Yabandanije avuga ngo ndetse mu byanditswe nasomye ko umuntu umwe yahanganye n'ikambi yose canke n'umutwe w'ingabo wose. Helele, aya mastori ngira muciye muyamenye. Uwo mugabo yavuze, uwo munyentwari yavuze ngo nasomye muri Bibiliya ko hariho umuntu umwe yahanganye n'ikambi yose. Helele, muravyumva bene da? Ibi mwemera ko biba hapana muri za filime za mubona mu mateleviziyo gusa ngo ba snipers? No. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu neza ashobora guhangana n'abantu amajana. Turacabisoma muraza kubibona. None ntimuciye muvyibuka se? Ni mu bisome mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 23 muhere ku murongo 8. Havugamwo iby'umugabo umwe mu bahizi ba Dawidi ari umwe yisha abantu amajana 8 akoresheje icumu. Abantu 800 ifye kandi baba ari abasoda bakomeye. Ndazi uwundi muntu umwe muri Bibiliya yafashe umusaya, abonye hasi igufa ryo mu musaya ry'indogoba, yagishije abansi biwe 1000. Ibyo none ntimuvyibutse? Imana idufashe. Umuntu ari mukuri nta gishobora kumunesha. Tuzira bwoba ati ese kuki utavugije induru ngo hagire uwagutabara? Munyentwari yashishikaye kwishura nk'intwari nyene ati natabaje umwami wanje we, woshobora nk'uko nari mbizi kunyumva no kuntabara bitagaragara kandi byari bimpagije. Rasira bwoba ati witwaye butwari kabisa. Ese reka ndebe iyo nkota yawe. Arayimuhereza, amaze kuyakira no kuyitegereza kanya yitera hejuru ati ni intwaro nyayo, ni intwaro canke ni inkota nyayo, ni inkota Yerusalemu. Haleluya. Inkota ni igereranywa n'iki? Ni ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ahagaze neza mu ijambo ry'Imana, naho yohura n'abamugwanya 1000 arabanesha. Nawe nuvyiyumvire, nzi neza ko ibi ariko bimeze. Imana nishimwe, ndabizi neza niko biri. Hari igihe iki gihe c'iherezo hari n'abantu bashobora kwigira b'Imana bakaraba umwe mu bantu bagororokera Imana, bayoboka Imana, bakamugirira ishari kumbure kubera ababangamiye mu mafuti bakora, ababangamiye mu kurya ibiturire, agomba kubabangamira mu byaha byabo, bagaca bashaka kumuhama, kugomba kumurega ibukuru. Hari n'abamugirira ishari bakagomba kumwica. Ariko umuntu ari mukuri yitwaje inkota y'ijambo ry'Imana azonesha. Imana nishimwe. Ntukangwe, ntugire ubwoba, nubwo uri kuhamwa n'abantu benshi, nubwo wowe uri kuhamwa n'abanyacubahiro, nubwo bagusumbya nubwo bagusumbya ubwinshi, amashure, ubutunzi, kumenyekana, Imana nyene amahoro izoguha kubanesha. Imana nishimwe.
ubwinshi bw'abansi ntacyo buvuze ku muntu ariko agwanira mu kuri kandi ariko agwanisha iyi nkota y'Imana ariyo jambo ryayo. Munyentwari ati koko yaciye yishura ku vy'iyo ntambi. Mwumvirize neza, koko umuntu wese wayigira azi no kuyikoresha ashobora ndetse no guhangana n'umumarayika. Mwavyumvise kagabagabo, umuntu afise ijambo ry'Imana kandi akaba aritahura neza, bisobanura ngo akaba azi no kurikoresha, akaba yarigize ubuzima. Umuntu ari mukuri, umuntu yumvahiriza ijambo ry'Imana, afise iyo nkota y'ijambo ry'Imana, azi no kuyikoresha, ngo ntacyo yotinya nubwo yoba umumarayika, ngo ashobora guhangana n'umumarayika. Kigabane nagikunze cyane, ntacyo yotinya namba azi kuyikoresha. Ubugi bwayo ntibugimba namba cyangwa ntibupfuha. Iyi ntwaro cyangwa ikigwanisho cyangwa inkota kandi iratema igashwanya byose, byaba inyama, byaba amagufa, byaba ubugingo cyangwa se imyuka. Murashobora kubibona mu Banyefeso igice cya 6 igice cya 6 uhereye ku murongo w'10 kugeza ku 17, cyangwa mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Rusira bwo bati ariko ndumva bitangaje kuba utananiwe kandi wagwanye igihe kirekire. Munyentwari ati nagwanye kugeza ubwo inkota yanje numvaga yafatanye n'intoke, ku buryo numva ari igice gihera ku kuboko kwanje. Ubwo nabonye mvirana mu ntoke nibwo narushijeho kugwanana ubutwari. Ruzira bwo bati wakoze neza kuko wagwanije icaha ukakinesha kugeza no kukuvishwa amaraso. Ngwino uzobane natwe, tuzokubera inshuti. Ruzira bwoba baracakomeza. Ruzira bwoba baracakomeza, bahera ko baramufata bamwoza ibikomere maze bamuha ibyo bari bafise, byamugarura agatege, noneho barajana. Ruzira bwoba yari yishimye cyane kubana nawe kuko yakunda abagabo b'intwari. Rero bakaba bari babaye intwari zibiri hagati y'utunyantege nke n'utugoyigoyi. Amubaza ku bintu byinshi, ariko abanza kumubaza igihugu akomokamwo. Munyentwari ati ndo mu gihugu c'umwijima kuko ariho navukiye, data na mama niho bagituye. Ruzira bwoba aratangara cyane ati igihugu c'umwijima hajya nikiri hamwe n'umugwa cyangwa n'igisagara c'imahonero? Munyentwari ati yego, kandi dore nicyanteye kuja mu rugendo. Uwitwa Munyakuri yaje hafi y'iwacu aho maze atubwira ibyo mukristo yakoze, wa wundi wavuye mu gisagara rimbukiro, ukuntu yataye umugore wiwe n'abana maze agatangira umurimo wo kuba ingenzi. Atubwira iby'akabanga kuko yishe inzoka yabangamira urugendo rwawe, kandi akaza kugeza ku anatubwira iby'akabanga kuko yishe inzoka yabangamira urugendo rwiwe, kandi akaza kugera ku ntego yari yariyemeje. Yaratubwiye ko mukristo yakiriwe neza mu bikingi byose bya shebuja, ariko cyane cyane ubwo yageraga mu marembo y'ururembo rwo mu ijuru, kuko ngo yakiriwe n'amajwi y'impanda, akakirwa n'umutwe w'ibinyabugingo bica ibibatsi. Yanatubwiye ko inzogera z'urwo rurembo zavuze
kubw'ibyishimo byo kwakira mu Kristo, kandi ko we yambitswe imyambaro ya zahabu. Yongeraho n'ibindi byinshi ntabasha kurondora byose. Muri make uwo mugabo yatubwiye ibya Mukristo n'urugendo rwiwe neza, ku buryo umutima wanje wahise wuzura igitekerezo cyo gukurikiza urugendo rwiwe. Data na mama ntibabasha kumperana, ubwo ndabata none ndi hano. Ruzirabwoba ati winjiriye mu muryango. Munyentwari ati cyane rwose, kuko munyakuri yatubwiye ko nitutinjirira muri uwo muryango ibyo twazakora byose byaba impfabusa. Ruzirabwoba abwira Mukristokazi ati urabona ukuntu urugendo rw'umugabo wawe rwamenyekanye hose n'ibyiza byose rwazanye. Munyentwari aratangara cyane ati ye, uwo se n'umugore wa Mukristo? Ruzirabwoba ati yego, dore ndetse n'abahungu biwe 4. Munyentwari ati birashoboka se bose batangira urugendo? Ruzirabwoba ati yego rwose, bose bari mu nzira imwe. Munyentwari ati ibyo biranshimishije, mbega umugabo w'intwari, mbega ibyishimo azagira nabona abatifuzaga kumukurikira binjiye inyuma yiwe mu rurembo rw'ijuru. Ruzirabwoba ati nta gushidikanya ko bizamubera umunezero mwinshi, kuko hejuru y'ibyishimo byo kuba ariyo we ubwiwe azagerekaho ibyo kwahurira n'umugore n'abana biwe. Munyentwari ariko atariko ubwo tuvuga kuri iyo ngingo ntiwambwira icyo bitekerezaho. Abantu benshi bibaza niba tuzongera kumenyana mu ijuru. Iki kibazo ndibaza nawe wari umaze kubucibaza. Umviriza inyishu yahawe. Ruzirabwoba ati bemera se ko bo ubwabo bazimenya cyangwa bakishimira kuba muri uwo munezero? Niba ibyo ariko biri, kuki batakongera kumenya abandi? Nimba ubwabo bazimenya bakamenya ngo ndi wa wundi yari yagendeye muri bya bindi, ndi wa wundi yava hanaka, kubera iki nimba azimenya atazomenya abandi? Ko azibuka ati narahuye n'abitwa banaka, kubera gute mu ijuru hababonye atoca bamenya? Nicyo yari karamwishyura. Bisobanura ngo mu ijuru tuzomenya n'abagenzi. Mbere ho kubera tuza turimo impemu yo kumenya, bizotuma n'uwagusengeye nubwo bari Burayi, kwa kundi ashobora kuvuga ndasengeye mu Nyafrika. Yo ndibuka ko hari igihe nahora numva umutima ati sengera naka, nkahabwa izina ntazi. Uwo yagusengeye uzomubona, ntuzoba ukibaza ngo mbega ngo uyu yoba yitwa Daniyeli. Uzomutera ubimenya, ngo bashimishwe nabo n'umunezero wabo. Na ndetse ubwo ababyeyi bacu aribo twebwe bandi, nubwo bene iyo sano itabaho hejuru yo, ni kuki tutavuga ko tuzorushaho kunezerwa no kuzobonana mu munezero w'agahebuza, kuzobana ko nabwo reka nsubiremo. Ni kuki tutavuga ko tuzorushaho kunezezwa no kuzobonana mu munezero w'agahebuzo, aho kuzabona ko ntawo bagenewe. Munyentwari ati nuko ubu noneho menye icyo ubitekerezaho. Nta bindi bibazo ufite ku byerekeye uko natangira urugendo rwiza? Ruzirabwoba ati ndabifise. So na nyoko se bemeye neza ko uhinduka umugenzi cyangwa uhinduka ingenzi? Munyentwari ati yo reka da, ntacyo batakoze ngo banyumvishe ko nkwiriye kuguma mu rugo. Ruzirabwoba ati bavugaga bibi iki ku buzima bw'ingenzi? Munyentwari ati
baravuga ngo n'ubuzima bw'ubunebwe, ko ngo niba ntemeye ngo mbe inyanda ntazabushobora. Ruziravuga ati naho ibindi, urundi arasubiza ati banavugaga ko inzira ingenzi zikurikira ariyo nzira y'injyana muntu kurusha izindi mu isi. Ruziravuga ati bakweretse se ukuntu iyo nzira ari injyana muntu? Munyentwari ati cyane rwose. Ruziravuga ati inyoriramo numva. Munyentwari ati bambwiye iby'isayo gahinda, iby'isayo maganya, hamwe mu Kristo yahakwa kugwamo, yahakwa gupfira. Bambwira ko hari abarashi binyegeje mu gihome ca Sekibeze wuri, bahora bafoye ngo barase ukomanga wese yifuza kwinjira mu irembo rifunganye. Bandondorera n'amategeko imisozi, bandonderera n'amategeko agenga abana b'Imana ingene agoye. Bambwira imisozi y'umwijima, wa musozi mu ruhanya, za ntare, bya bigatanya bitatu, muhotozi na munogozi na mwicabeza. Banambwira kandi ko hari icihebe cabiyogoje mu kiyaya mushisha bugufi, ku buryo ngo cari kigiye kwica mu Kristo. Na ndetse ubwo bambwira ko nzabona nzagomba kunyura mu kiyaya c'igitutu c'urupfu, ahantu hari imyuka mibi, aho urumuri ruhinduwe umwijima, aho inzira yuzuye imitego n'imizimu n'imishibuka n'imitego y'amoko menshi. Bantekereza kigatanya nyamwihebuza n'uruzitiro rw'umukekeranyamana n'akaga ingenzi zahabonera. Banongeraho ko ngomba kuzokwambuka ca gihugu kiroze ngo kibi cyane, ngo maze nyuma y'ibyo byose nkazagera ku ruzi rutagira ikiraro, ariko ruzoba runtandukanije n'ijuru. Ruziravuga ati nivyo gusa. Munyentwari atoya banambwiye ko iyo nzira yuzuye abashukanyi n'abantu bahora bategereje kuyobya abibereye mu nzira nziza. Ruziravuga ati bakabihamya bate ko batayigeze bayicamo bo? Munyentwari ati bambwira ko nyamumira ku by'isi ahari kugira ngo ashukashuke ab'isi, ngo reka subiremo. Bambwiraga ko nyamumira ku by'isi ahari kugira ngo ashukashuke abahisi, ko mihango y'idini na ndyarya bahora bagendagenda muri iyo nzira. Bambwira ko nyamwironderera inyungu na mvugo nziza cyangwa dema bazogerageza kuntwara, ko muriganya azandehereza mu rushundura rwiwe, ko nimpura na nta bwenge nzibwira ko nzoshobora kugera kuri rwa rugi, maze nkazoherezwa nkawe mugobo ruri mu rubavu rw'ako gasozi kugira rugira ku rugi rw'umuriro utazima. Ruzirabwoba ati ibyo byari bihagije ngo ucike intege, ariko se byari bihagije kugira ngo ucike intege, ariko se barekeye aho? Munyentwari atashwida
bananterereje nanone abantu benshi bagiye bagerageza iyo nzira bakanayigenda bakagera kure ngo barebe niba batabona nibura ico cubahiro cakomeje kuvugwa. Mana nidufashe kweri. Bambwira ukuntu bagiye bakimirana bakagaruka maze bigashimisha igihugu cose nabo ubwabo bakiseka kubona barakandagiye muri iyi nzira. Bampa ingero za bamwe muri bo. Uwa mbere yari Mudakugwa kw'ijambo, Nyamu kirya nino, Mutizigira na Bwoba. Inamusubira nyuma na wa musaza Muhakanamana n'abandi benshi bari bagerageje ngo barebe ko hari ico bavanamo, ariko ngo nta nyungu babonyemwo namba, habe niyaba ifite agaciro k'uburemere bw'ibaba. Urumva vreme nyene abantu batanguye urugendo bakaruvamo kenshi nibatukisha ivy'Imana. Ruzira bwo bati nta bindi bakubwiye byo kugusha intege Munyentwari tumfata. Bambwiye umugabo utinya ingenzi yasanze iyi nzira ari iy'ubwigunge kandi ku buryo nta n'agasaha nibura kamwe yigeze ayinezererwamo. Bambwira umugabo inzira yayinanguriyemo kandi naringiye kubyibagirwa. Banabwiye ko Mukristo nawe ubwiwe uwo wavuzwe cyane nyuma y'iryo shakisha ryiwe ry'ikamba ry'ijuru yarohamye mu ruzi rw'urupfu agaherayo, ko atigeze na rimwe agira ngo mu irembo ry'ijuru, kandi ko bagize amaherezo mabi. Ruzira bwo bati maze ibyo byose ntihagira ikiguca intege. Munyentwari atoya, kuko ibyo byose numvaga ntacyo bivuze. Ruzira bwo bati kubera iki? Munyentwari ati mbese numvaga nemera cyane ibyo munyakuri yari yarambwiye, maze ibyo bigatuma ntita ku bitsitaza. Ruzira bwo bati wanesheje rero kwizera. Munyentwari iti cyane rwose naremeye ndagenda ninjira mu nzira ndwanya abanzi banje, none nageze hano kubwo kwizera. Nuko baraheza bararimba bagira bati igira hino we ushaka kumenya ubutwari, ingenzi yose iba ari nkwakuzi, yuzuye ibyishimo ntitinye umuyaga cyangwa umuhengeri, ibigatanya n'abariganya. Yemera ibyamuteganyirijwe umugenzi uhiriwe. Niyo haba hari ibyago bingana bite biri mu nzira yiwe, atumbira umwungere mwiza, nta na rimwe ashidikanya, azi umurage wiwe. Baramutinyisha ariko ntabyiteho. Yemera ubutumwa bwiza, ingenzi ihiriwe. Imana ibahezagire. Nahangejeje igice ca 24. Imana y'imwijuru ibaho umugisha. Tuzokomeza n'igice kigira 25. Mukomeze kudusengera. Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu ndagushimiye no iki gice naco kumpaye kugikora, uhabwe icubahiro kandi ukomeze kutubera Imana muri byose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze
twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane